Cumudul dah ke selam. Kan long kumno sarai. Kau kang ngamlut barok sepok kendau. Lo ayak tu meh. Memtip isu dah. Iding buon ba cakasya nama. Atray di ben pentip nai kibriyo sir. Kibriyo le mentaki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Archery Association of India, kala Bynshet haka Archery Association of Meghalaya, ban Pynlong yaka NTPC Khelo India, North East Zone Open Archery Tournament 2026 hasai Nehu Shillong, haka Arpunreo tarik bat Arpunyo tarik urempang arajar Arpunreo. Hakani kijia kop kindon shispa arpun riungot ki nongele ka na kin riu teli ki jella ki ban yeshim menta ki bakantop yaka Meghalaya, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Sikkim bat ka Nagaland. Na ka jella Meghalaya ki don lai pun riungot ki nongele kai bakantop ya ki shenrang bat ki kenthai ki ban yeshim menta haka recurve division bat haka compound division. U President Jongka Archery Association of Meghalaya, U Bapaya B. Warjri, Ula kentu yakin nong shong shnong ban a jinggershan lem yakin nong yelekai Jongka Jella. Kanang bakin la ban yelekai bah hakani ka Jacob ka baredru, ya ka bakin ay kusnam da ka song pisa ka ba arpo hajar yaki bawan haka kerdan baningkong. Katsan hajar yaki bawan haka kerdan ka baar. Shipo hajar yaki bawan haka kerdan ka balai. Bat san hajar yaki bawan basaw. Saya siap kuat ban ai ku blay yang penyak juga Shillong Press Club ba ala ai ni kita jalan ban ai ni press conference mentak sini hangi ngedon yang introduce dia di ba paya di warung beri di President juga Association Meghalaya saka dia juga Pak Good Star Kabuli Vice President saka mon juga Dr. Malwa Warshong Vice President but iba European Peer Tatiang di General Secretary Association. Ni cukup ban penting lem ya fi bok press ba nakalian juga Association of India kila ai ni ban kelasah ini ban Pynlong ya ni ka NTPC Khelo India North East Zone Open Archery Tournament arajar pun Rio ka ban long hang tai ko sai STC Shillong po athletic track haka arpun Rio ban arpun nyutrik untuk panai ki nongele kan ki North Eastern States kemudian ki state totally bukan thup ya ka Meghalaya, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland, Sikkim hakaba shispa arpo nreo ki nongele kan ki nreo ki state ki semata ki RC kandang ka recurve division atau compound division nreo ki Indian round kandang apa ni ka competition mereka malah bertahan mana apa paling dulu bah mereka Indian round tu kan dan lompat jangka national game so kumju di nakalian juga session ni kuat ban pilihan soba ya baru koi ki well wishes jong archery ki kime ki kapa ki kena ki kilo di bawah banyak sim tentang mo lesi mana syakmat akan disebut bagian wan syakmat wan PK wan manai ke kejingkersan yaki kena ini kena kentai kena nasional ini bagian lah menle kampak bat kuat ban kerpa lu yipi kum nak yang kepres ba semua banyawan kanan ban cover ini event ba kendong kejong na baru kalian so ni dan reality ni jelas ki banwan ke bakal tup yang Meghalaya apa Meghalaya ni dan laikun remote ki kena dia kan kiban ni semata ni dan kumaha omne ni dan athlete division haba ni dan south category mod contation rang no Meghalaya ni laikun remote ki kena khat armut po recurve men san mod recurve woman khat armut compound women mat ni mod po compound men di lat ni gini kita lagi week state Arunachal Pradesh dan san mod ki kena dia kan na Assam dan laikun remote napo Manipur arpo pramut na Nagaland khatwi ngon ban napo Sikkim shpowat kemudian ka barokai kindan shispa arpun remote ki kena jakai hoi khabedi bat ka khusnam bade ko baki nai kalong ba nakalian jong ka Khelo India NTPC hi kila penbana ba
ya ki balong beningkong ai berat sau lagi kategori balong beningkong kinyo harpo aja balong bahar kinyo atsang aja balong balai kinyo chipo aja ban ki balong basam kinyo sang aja ndai halot ka diru na association kala ban kre ya ki medals ban ki medal certificate ban ai kini kinong job rokai. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.